hvala što ste došli. Za sve one koji me ne znaju, znači ja sam Branko Dragaš, po fakultetskoj obrazovanju sam ekonomista, 30 godina sam na financijskim tržištima, bio sam od 84. do 89. na jugoslovenskom financijskom tržištu, okretao sam dnevno $100 miliona, od 0% sam razvio do dnevnog obrata od $100 miliona. Od 90. sam bio prvi predsjednik privatne banke u Istočnoj Evropi i najmlađi predsjednik banke na svetu. Nikakav pedigre nemam o bankarstvu. Kad su me pitali gde sam učio bankarstvo, rekao sam bankarstvo učio od Balzaka, čitajući Balzaka i čitajući Pekića. Može li se radom teći novac? Može, naravno, ali to i umira. Šta, koji umira? Znanje koje nije primenljivo, nije znanje.